gutera u Rwanda. Ese ni bande babyihishe inyuma? Ibi bivuze iki? Ese FDLR ko kirabigeraho? Umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukaba umaze imyaka ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, urimo gutegura kugaba ibitero bisa nk'ibyiterabwoba ku butaka bw'u Rwanda. Ariko rero nyuma yo kubona iyi migambi yavumbuwe, hanyuma rero akaba yavumbuwe, nyuma kubona ko iyi migambi yavumbuwe yatangiye kubyikuraho, ahubwo ibigereka ku Rwanda kimwe n'ubwicanyi maze iminsi ikorera muri Warikare. Amakuru yizewe cyangwa se amakuru akaba avuga ko umutwe wa FDLR uteganya kugaba ibitero mu Rwanda byo guturitsa ibisasu hirya no hino mu gihugu, cyane cyane ahateranira abantu benshi, ngo ni mu rwego rwo guhungabanya umutekano ndetse no gutera ubwoba abashyitsi basura igihugu basanzwe rero hanini bakururwa n'umutekano wacyo. Urumva? Ayo makuru akaba akomeza avuga ko ndetse benshi mu bantu ba FDLR, umutwe leta y'u Rwanda rero yamaze cyangwa se yemeza ko washinze ndetse washinzwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi, bamaze iminsi bafatwa bitegura ibyo bitero ku butaka bw'u Rwanda, akaba ari nabo rero batanze aya makuru. Bamwe mu bantu bagiye bafatwa ndaje tubigarukeho. Nyuma kubona rero ko iyo migambi yavumbuwe, FDLR ntabwo yanyuzwe cyangwa se yaryumyeho, ahubwo ikaba yahise yihutira kuyobya uburari. Mu itangazo ryashyizweho umukono n'uwitwa Kiraye Ngoma, ni umuvugizi w'uyu mutwe, ku itariki ya 17 Ukuboza 2025. Uyu mutwe rero mu itangazo ryawo ukaba wamenyesheje u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko u Rwanda ruritegura kuyigabaho cyangwa se ngo kwigabaho ibitero hanyuma bikegekwa kuri FDLR. Imbesire. Akaba yavuze ko rero ngibyo bigamije guhindanya isura ya FDLR ngisanzwe itari nziza, ngo ndetse no gutanga impamvu ingabo z'u Rwanda ngo ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Umva? FDLR ikaba yemeye ko abazagaba ibitero ari bamwe mu bantu bayo. Ivuga ko kandi ariko bitandukanyije nayo nyuma yo kubeshywa ko ndetse no kwizezwa kuzacyurwa mu mutekano ndetse no kwizezwa imyanya myiza igihe bazaba baje mu gihugu cyangwa se bari mu gihugu. Itangazo rikaba rikomeza rivuga ko ndetse abo bantu ari nabo bari inyuma y'ibitero biherutse kugabwa muri teritwari ya Warikare byageretswe kuri FDLR. Iki rero ngo ni icyiciro cya mbere, kandi icya kabiri ngo kizabera ku butaka bw'u Rwanda. Uyu mutwe ukaba ukomeza uvuga ko utegereje gutaha mu Rwanda binyuze mu biganiro by'amahoro hagati y'Abanyarwanda, ngo kandi ukaba uteganya gutera Kongo cyangwa ukaba uteganya gutera Kongo ngo cyangwa ikindi gihugu. FDLR ikaba itangaje ibingibi nyuma yuko imaze igihe igenda icibwa intege n'ibitero bya AFC-23 mu bice yagenzuraga bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru. Nubwo rero ugifite ibirindiro bikomeye muri Rucuru ndetse na Warikare, aho rero uherutse kugaragara cyangwa se kugaragariza ubugome n'uburakari budasanzwe, yica abaturage ndetse itwika n'umudugudu wose. Itangazo riri hano rwose mu gifaransa byandikiwe Rucuru rivuga ngo le Front démocratique de libération du Rwanda, FDLR, porté à la connaissance du gouvernement de la République démocratique du Congo, du gouvernement du Burundi, du gouvernement des États-Unis d'Amérique, que Kigali préparait une série d'attaques sur son propre territoire destiné à être imputé au FDLR. Bakongera bakavuga ngo ces attaques sont conquis pour ternir délibérément l'image du FDLR, créer une narrative de menacer artificielle et servile, de prêter à la justice de la présence militaire rwandaise et illégale dans de la République démocratique du Congo. Ibyo nyine rimaze kubasobanurira hejuru. Uyu mutwe cyangwa se iyi FDLR imaze iminsi hari bamwe mu barwanyi bayo cyangwa se mu ba FDLR bagiye bafatirwa hano mu gihugu, bafatwa n'ubutasi bw'u Rwanda, baje cyangwa se umugambi wabo wari uwo kuza kugira gute guhungabanya
u Rwanda cyangwa se kuza gufatanya gutera ibitero cyane cyane muri iki gihe cy'iminsi mikuru. Ubutasi bwa leta y'u Rwanda bukabafata. Hanyuma rero aba bafashwe nibo bagiye batanga amakuru y'uko FDLR iri kwisuganya kugira ngo ibashe gutera u Rwanda, ndetse si no gutera u Rwanda, bashaka kubanza kubinyuza mu myidurumbagatanya cyangwa se mu guteza umutekano muke. Aba bafashwe kandi bakaba baranatunze agatoki k'uyu mutwe wa FDLR n'ubundi, ariyo mpamvu twagiye tubona igihugu nk'u Burundi gishaka cyangwa se kivuga ku karubanda kikikomanga ku gatuza ko kizatera cyangwa se gishaka gutera u Rwanda. Aba bagiye bafatwa bavuga ko bamwe muri bo abenshi bashaka cyangwa se abagiye kugaba igitero bari mu gihugu cy'i Burundi, ariho bari gutorezwa cyangwa se ariho bari gucishwa, cyane cyane ngo muri izi mbonerakure, urubyiruko rwitiriwe imbonerakure z'u Burundi ziri ku mipaka y'u Rwanda, aribo harimo ibitero cyangwa se harimo aba barwanyi ba FDLR bashaka kuza kugaba ibitero hehe hano mu Rwanda. Ariko bakavuga ko aba bafashwe bagiye batanga amakuru ko ibi bihugu birimo u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse udasize n'Ububirigi aribwo buri gutera inkunga cyangwa se buri gutera ingabo mu bitugu FDLR kugira ngo igire gute ize gutera u Rwanda. Byitwa ko ari FDLR ariko nyamara binyuze muri ibi bihugu by'ibituranyi aribyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi udasize n'Ububirigi burimo gutanga ibikoresho bitandukanye. Nuko ngo uyu mutwe wo nyuma yuko aba barwanyi cyangwa se ntarubwo mwita barwanyi ndazita aba bacengezi bafatiwe ku butaka bw'u Rwanda cyangwa se bagiye bafatwa n'impande z'u Rwanda zishinzwe ubutasi, bagatanga amakuru, FDLR yagize gutya nyine iritanguranwa. Ibyo twakita nko kwitanguranwa, iritanguranwa yandika itangazo rivuga ko ngo ibi bitero byose biri kugabwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikozwe na FDLR ngo biri gukorwa n'abasirikare b'u Rwanda ngo kugira ngo basige icyasha FDLR ngo n'ubundi ko isanzwe ifite isura mbi, ngo banagaragaze impamvu ishobora gutuma ngo bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se ingabo zabo ziri muri Kongo. Ibi ariko babitangaje nyuma yuko umugambi wabo uvumbuwe, utanzwe cyangwa se amakuru y'uyu mugambi atanzwe na zimwe muri FDLR cyangwa se bamwe mu FDLR bagiye baza rwihishwa bagafatirwa ku butaka bw'u Rwanda. Hari aba FDLR bagiye baza cyangwa se bagombaga kuzashyira mu bikorwa ibi bitero cyangwa se kukwiturikirizaho ibisasu ngo mu rwego rwo kugira ngo amahanga n'ibindi bihugu abakerarugendo cyangwa se batuganaga baje kureba umutekano batagira gute batangira bavuga ati none se igihugu kirimo guturikiramo ibisasu, igihugu kirimo ibi n'ibi. Hanyuma rero aba bagiye bafatwa batarabigeraho cyangwa se iki gikorwa kitaraba, cyane ko bashakaga kubikora muri iki gihe cy'iminsi mikuru. Bamaze kumenya ko rero bavumbuwe uyu nguyu witwa Krengoma, umuvugizi wa FDLR, nibwo bahise bagira gute bashishimura rino tangazo bararitanga, ariko mu rwego rwo kuyobya uburari no kuyobya ibindi bihugu by'amahanga, bagaragaza ko ngo u Rwanda ari rwo ngo rushaka kubatera cyangwa se ruri gutera FDLR ngo ruyisanze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo ndetse ngo u Rwanda ngo ni narwo rwatwitse iriya midugudu yo muri Warikare, uriya mudugudu wo muri Warikare, ngo n'ibindi bitero bikomeje kwibasira abantu ngo u Rwanda ari rwo rubikora. Mu gihe kandi biba bivuze kubera ko bamaze kuvumburwa cyangwa se bavumbuwe ko ari bo ahubwo bari bafite umugambi wo gushaka gutera u Rwanda, ariko atari kurutera mu buryo bwo gushoza intambara, ahubwo bari bashaka kuza hano mu gihugu bakajya babanza ukajya kumva abantu baturikiye igisasu kandi aturikiye igisasu, ariko cyane cyane bibanze ahantu hari abantu benshi. Bamwe rero bamwe mu bantu baje bagize gute, bamwe mu bantu baje bagiye bafatwa, barafatwa. Mu gufatwa rero urumva nibo bagiye batanga amakuru y'ibitero cyangwa se uko ibitero byari kugenda cyangwa se uko bari kugenda babigenza mu bice bitandukanye. Urumva aba bantu bagiye bafatiwe hano ku butaka bw'u Rwanda bateganyaga guhungabanya umutekano w'u Rwanda, nibo batanze umupangu neza w'ukuntu ibintu cyangwa se ukuntu FDLR irimo gupanga, ariko noneho ntabwo iri kubipanga yonyine kuko kugeza muri kano kanya FDLR irashyigikiwe. Ayo niyo makuru batanze, ishyigikiwe n'igihugu cy'u Burundi, ishyigikiwe n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byose bishinja u Rwanda kubitera.
hanyuma kandi ngo bikaba ibi bitero byagombaga kujya biza ariko binyuze ku mipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi. Rero FDLR mu rwego rwo kwitanguranwa yasohoye itangazo ivuga ko u Rwanda inagaragaza ko u Rwanda rwagiye kugaragara ngo ibitero u Rwanda ngo rugiye kwitera ngo rugiye rugira gute ngo ruvuga ngo rubihirikire kuri FDLR kariyo yabikoze, kandi n'ubundi niho mugambi wabo cyangwa se nicyo kintu bateguraga. Reka iyi ngingo ya FDLR tube tuyivuyeho twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi. Reka tubanze mu Burundi. Ubu Burundi ariko ntacyo, reka iyi ngingo y'u Burundi nayo tuyifatanye n'iya FDLR tubifatanyirize hamwe. Nibyo nakubwiraga ko ibitero byose bigiye kujya byagombaga kugabwa ku Rwanda, byagombaga kunyura i Burundi cyane cyane binyuze muri izi mbonerakure ziri kugenda zishyirwa ku mipaka, ndetse kandi igihugu cy'u Burundi akaba ari cyo nyambere cyangwa se mu gushyigikira kiri imbere mu gushyigikira ibitero byagombaga kugabwa ku Rwanda, ari narwo rwagiye rukomeza rugira gute u Burundi bugaragaza ko buzatera u Rwanda binyuze mu mbwirwaruhame abayobozi b'iki gihugu bagiye bakora. U Burundi nabwo bukaba noneho bwateguye imyigaragambyo yo kwibasira u Rwanda. Amakuru ava mu Burundi akaba avuga ko leta y'iki gihugu yamaze gutegura n'Ubufaransa ndetse n'Ububirigi. Ububirigi ntibwaburamo, of course. Abigaragambya rero ngo bazaba bashinja u Rwanda kwica amasezerano ya Washington yasinywe hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Amakuru akaba avuga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwateguye iyi myigaragambyo mu rwego rwo kunezeza inshuti ye magara Félix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uburundi rero bukaba bukomeje kwigaragaza nk'uburwaje cyangwa se nk'uburajwe inshinga n'amasezerano y'amahoro ya Washington, mu gihe rero u Rwanda rumaze igihe rubushyira mu majwi rubushinja kubugambanira cyangwa se kugambirira ishyirwa mu bikorwa bumaze igihe cyangwa se Uburundi bumaze igihe butegura. Mu gihe rero aya masezerano yashyizweho umukono muri Kamena uyu mwaka mbere yo kwemezwa n'abaperezida bombi Paul Kagame ndetse na Tshisekedi ku itariki ya 5 Ukuboza, akaba ateganya ko imirwano ihagarara muri Kongo, ingabo z'iki gihugu zikaba zikomeje gufatanya n'abarimo ingabo z'u Burundi mu kugaba ibitero kuri M23. Uburundi by'umwihariko bukaba bumaze igihe bwarahinduye ikibuga cyangwa se bwarahindutse ikibuga cy'indege birimo ibyifashishwa na leta ya Kongo mu kugaba ibitero kuri FCM23, dore ko rero iki kibuga ari cyo cyifashishwa cyangwa se kijya cyifashishwa mu kugaba ibitero byo mu kirere ndetse no kujyana intwaro n'amasasu ku rugamba. Ingabo z'u Burundi zikaba kandi zikomeje gufatanya urugamba n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR, ndetse amakuru akaba avuga ko hari abarwanyi b'uyu mutwe bacumbikiwe cyangwa se bacumbikiye mu gihe amasezerano ya Washington asaba ko uyu mutwe urandurwa burundu. Ni ukuvuga ngo iki gihugu cy'u Burundi n'ubundi nyuma y'uko umujyi wa Uvira ufashwe, nabo Uburundi nabwo bwagiye buguma cyangwa se buza nk'icyo twakita mu cyeragati, cyangwa se Uburundi bwagiye bukomeza bwakomwe mu nkokora n'irifatwa rya Uvira. Hanyuma barangiza icyo bakora ni kimwe, bagiye bafata uko bagiye bakutwa cyangwa se uko bagiye birukanwa, ibi byose bakabigira gute, bakabihirikira ku Rwanda. Ndetse mu biganiro twagiye tugira hano murabizi ko Uburundi bwagiye bugaragaza inshuro nyinshi ko ngo ibitero byabereye muri Uvira cyangwa se uko kwirukanwa muri Uvira ndetse n'ibisasu byaguye mu Cibitoke ngo ari ibyagabwe cyangwa se ari ibyatewe na leta y'u Rwanda, atari bya M23 nk'uko bisanzwe. Nibyo rero nandi kukubwira ko ubu urugamba yaba ari M23 yaba ari FDLR ubu ngubu barimo barafatikanya cyangwa se barimo barafatanya
n'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva ko ku munsi ku wa gatandatu ku munsi w'ejo nibwo imyigaragambyo iteganyijwe. Reka dutegereze turebe kwizaba, gusa nyine bafite uburenganzira bwo kwikorera iwabo. Ikibi ni icyakeberekeza ku butaka bwa hano mu Rwanda, nibwo wabona uko intama zambarwa. Ubu Burundi rero iyi nama iyi myanzuro ikaba ari yagiye iva mu nama cyangwa se muri ya nama nagiye mbindizamo yagiye ikorwa inshuro nyinshi zitandukanye, yagaragaza cyangwa se yigaga ku buryo u Rwanda cyangwa se ku buryo u Burundi bugomba gutera u Rwanda. Iyi nama nagiye nyibindizamo yaba ari ku ruhande rwa leta y'u Burundi, noneho bukavuga ko bufatanije n'Ububirigi barimo baragira gute, barimo baragerageza kwitoza ndetse no gushaka izindi tactics izo arizo zose bakoresha kugira ngo baze cyangwa se batere u Rwanda, mu gihe u Rwanda rwo ibi bikomeza kuvugwa kuri izi mpande zombi nta kintu na kimwe u Rwanda rurigera rutangaza cyangwa se rubivuga. Rwanda cyiza nuko umutekano ukomeje gucungwa, ariko ya amakuru ufite nuko hari abarwanyi benshi, ingabo nyinshi za FDLR ziri hano zicumbikiwe mu gihugu cy'u Burundi, zirimo n'abahoze ari abakomando cyangwa se ababaye abakomando bari hano mu gihugu cy'u Burundi. Notone uri kujyayo gufasha Burundi gutera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa kurwana na M23. Batoruso bariyo kugira ngo bakore iki, noneho urugamba barwimurire kuki, barwimurire ku Rwanda nkuko nagiye mbibabwira. Urumva niba FDLR iratangaza ko isaha n'isaha cyangwa se ishaka gutera u Rwanda, u Burundi nabwo bugahamagarira urubyiruko cyangwa se aba CNDD-FDD kujya mu myigaragambyo yamagana u Rwanda bikorewe kuri ambasade z'ibi bihugu nababwiye, birimo Ubufaransa, zirimo Ububirigi, harimo ndetse na ambasade y'u Rwanda ari mu Burundi. Aha niho ngo imyigaragambyo igomba kubera ku munsi w'ejo, nibwo iteganyijwe. Nimba ubwiri bube cyangwa iri bukomeze, turaza gukomeza tugire gute, dukurikirana amakuru turebe uko ibintu bimeze. Ubwo mu Burundi biradusaba kongerayo undercovers cyangwa se ubwo kongerayo aba informers. Biradusaba kongeramo aba informers kabisa, kuko ngira ngo inama yateguraga gutera u Rwanda nayibinjijemo, babwira ibyagiye bitegurirwamo, ibyagiye bivugirwamo. Ubu rero noneho ikigezweho ni iki ngiki, nuko harateganyijwe imyigaragambyo ku munsi w'ejo ku wa gatandatu ku itariki ya 20. U Burundi buriteganya cyangwa se bwari buri guteganya imyigaragambyo, ntaramenya neza nimba ikomeje cyangwa iri buhagarare. Bafatanije urwo rubyiruko turi kuvuga, niumva mvuga ngo ni CNDD-FDD, ntago ari bo gusa, kubera ko harimo n'aba ba FDLR bagiyemo bose ngo bagomba kujya guteza imyigaragambyo cyangwa gukora imyigaragambyo kuri izi ambasade kugira ngo bagaragaze u Rwanda, ariko ngo none bakabikora mu rwego ngo kugira ngo bashimishe cyangwa se General Neva ashimishe Tshisekedi. Ngamwereke ko nubwo batsinzwe cyangwa se Uvira bayatswe, ariko bakigize gute, bakiri kumwe kandi bafatanije kurwana urugamba rwo guhagarika u Rwanda. FDLR ngira ngo ibi bitero bimaze igihe byigambwa cyangwa se byigambwa, kuba FDLR noneho yashyize nayo ikongera kubura kuvuga, yari imaze tumaze igihe tuyibona icecetse. Reka rero iyi ngingo izi ngingo tuzirekera aho ngaho, twerekeze noneho kuri iyi